utambuke ndaragisha mwarabe hano nzabwiriza ubutafite umwanya. Twaje mu gitaramo na tumekuja kwa kesha, kandi igitaramo cyane mugoroba cyo gutandukana n'icyambere, na kesha ya jioni ni tofauti na ibada ya kwanza, kugira ngo abantu bose bakwirwe bagende banezerewe, ili kila mmoja apate kumfurahia Mungu, kandi imyanya yose igende ikorweho, na kila jambo lipate kuguswa. Nzagaruka no kubasura vuba, nitarudi kuwatembelea haraka. Tuzaba dufite umwanya uhagije, tutakuwa na muda mrefu. Twabivuganye n'umuyobozi mukuru, tumeongea na mchungaji, tumeongea na mtume. Ubwo na ninde umuyobozi hano ni reverend nawe arasohotse, ariko nyine urumva ko ibukuru barabimenye, ubwo turabisubira tuzabasura. Hata tumeongea na mtume, viongozi lazima turudi kuwatembelea. Yesu ashimwe. Mungu ahimidiwe. Tuzaba dufite umwanya munini, tutakuwa na muda mrefu, ntago tuzadutakanya gatoya, hakuna muda wa kuponda hapa. Dufite urukumbuzi rwinshi kugutarama, tumewamisi sana kukesha hapa. Yesu ashimwe. Amen. Ariko none umugoroba, lakini jioni ya leo, kubera yuko shaka abantu ngende kumva nanje, kwa sababu kuna watu ambayo nataka niwasikize, kandi ndabakeneye, hata na wewe unawataka. Ndafungura gusa kantu gatoya, nitanena neno fupi. Yesu ashimwe. Amen. Hanyuma pasi, alafu tupate kuchangia muda huu, dusinde tunezerwe, alafu tumfurahie Mungu, bitangaza bikoreke, alafu maajabu yatendeke. Yesu ashimwe. Amen. Hanyuma alafu tuzagaruke noneho dufite umwanya urambuye, turudi tukiwa na muda mrefu. Reka dusome ijambo ry'Imana, tusome neno la Mungu. Abitwaje ibitabo mufungura ibitabo, tuangalie katika vitabu. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, katika kitabu cha Yohana turasoma ibice 4. tutasoma sura 4 kwera ku murongo wa mbere. Tutaanza mstari wa kwanza. Ndasoma hali ariko ndavuga umwanya muto muhumuri, nitasoma refu lakini nitaongea muda mfupi. Umutwe w'ijambo ravuga, kichwa cha neno kinasema ngo Yesu avugana na Msamariyakazi. Yesu akanena na Msamaria. Amen. Nuko umwami Yesu amenye uko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Icyakora Yesu ubwe si we wabatizaga, ahubwo n'abigishwa be. Nicyo cyatumye ava i Yudaya agasura i Galilaya, yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara, bugufi bw'ikigingi cya Yakobo, yahaye umwana we Yosefu. Kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane, apfa kwicara kuri iryo riba. Hari nk'isaha 6. Amen. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati, mpa utuzi two kunywa. Kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramusubiza ati, ko uri umuyuda kaba umusamariyakazi, urasaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo nuko abayuda barinaga abasamariya. Ku 10 Yesu aramusubiza ati, iyaba waruzi impano y'Imana ukamenya no gusabye amazi uwari we, nawe umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Yesu ashimwe. Undi ati, databuja, ko udafite ico uvomesha n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Mbese ye uruta sokuruza Yakobo wadufukiriye iri riba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu arasubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi zamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi zamuha azamuhindukiramo isoko ry'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Amen. Mwami Yesu,
duciye bugufi ku bwawe, dusabye imbabazi zikomoka mu ijuru iwawe, kugira Mana ngo utwoze kandi udutunganye, kugira ngo akanwa kacu Mana kajye kuvuga amagambo yawe Mana, kabe igikoresho rirangurura ijwi, hanyuma wowe umanuke wohereze umwuka wawe Mana atuze ku bwacu n'iteraniro ryose, kugira ngo amagambo yawe Mana yumvikane mu mitima y'abantu, kandi atume tukumva Mana, kandi atuma tumenya neza iriba iryo ari ryo, kugira ngo dukomeze tugire amazi y'ubugingo adadubiza iteka ryose. Urakoze cyane Mana kubana natwe, udufasha none iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe. Dushimye Umwami Yesu Kristo watugize abana bayo. Yesu ashimwe. Dushimye Imana kandi kubera kuko yadufatiye imigisha yose yo mu bubiko bw'ijuru, ibishyira muri Kristo Yesu. Yesu iramuduheza nk'impano. Yesu ashimwe. Kugira ngo atubere ubugingo bw'iteka, kandi atubature mu byaha, atubabare ibyaha byose n'ibicumuro, atuvanyeho igihano, atuvanyeho n'umuvumo watugendaho kubera icyaha cya Adamu, kubera icyaha cy'inkomoka cyari cyatubayeho. Yesu ashimwe. Imana ishimwe kuba ngubu turi abana b'Imana. Amen. Kandi akaba ariyo mpamvu twaje guterana hano. Amen. Icyakora dushima Imana ko yatuboneye umwanya, yaduhaye favor, yaduheze ikibari. Mu by'ukuri iza mpora mbivuga iyo mbonye umwanya wo guja kuri podium, nimba ari ibintu ntinya, nimba ari ibintu nzanuba kandi mbona bigoye, ni ukugira ngo ubashe guhaguruka imbere y'abera b'Imana nk'aba. Yesu ashimwe. Kugira ngo uvuganire Imana ntabwo biba byoroshye, kuko mu ijuru hariho sekretariya, kandi aya mezi yose ashize n'aya mayenga ashize bari bateguye uyu munsi. Amen. Sinari mpari kandi sinari mbizi, ariko Imana n'ijuru n'abiyoboye bose yari izi neza ko uyu munsi tuzaba nama. Yesu ashimwe. Kandi yari izi ko zambagaza hano ndi kumwe na apotre, ndi kumwe n'inshuti zanje nkunda cyo kuvuga mu kanya, nawe mwese abakristo babiteraniro. Imana ishimwe kuba dutegura ibintu biza muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe. Nimba hari ibintu nkunda, amen, nimba hari ibintu biza binezeza, ni ukuba mu gitaramo cy'Imana cyiza cyanejeje, kakibonamo ibyishimo by'Imana. Amen. Biraruta izahabu, biraruta n'ifeza, biraruta umusaruro w'uburumbuke bwa Isirayeli bwa vino. Yesu ashimwe. Amen. Kubera ko ubugingo buza buhembuka, amagufwa akishima, ubwonko bukishima, amarangamutima akishima. Amen. Umuntu ukumva arabyibushe, umuntu ukumva uhindutse, kundi kuntu ukumva uvuwe neza, kandi ukumva uraramye, kubera kuko wataramanye n'Imana. Yesu ashimwe. Imana ishimwe. Rero twabanye hano kugira ngo tugabane amagambo y'Imana. Imana baheze umugisha. Shima Imana cyane ku bwa apotre. Apotre ndagukunda cyane. Yesu ashimwe. Ubundi mu muco wacu tidukunda kubura umuntu ndamukunda gutya, ariko akenshi abantu batabikunda kubivuga, sometimes hari igihe barimo n'uburyarya, ariko ikintu kiri sincere. Yesu ashimwe. Nimba ikintu kiri sincere ari cyukuri, tukagira ifuno cyo kukivuga, umutima wanje wamenye neza ko ngukunda, kandi reka mbikubwire I love you. Thank you. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Kandi ntimugire umutima mubi ko ari wo mvuze wenyine, ukunda na pastor. Yesu ashimwe. Revera kunda namwe kanisa. Yesu ashimwe. Twaravuganye inshuti yanjye cyane, hanyuma none mu gitondo nagize umugisha, nari umuvuga butumwa hano iwacu Kayole, hariho ihuduma. Yesu ashimwe y'abayumbi, ariko kubera ko twari dukumburanye. Amen. Kandi numva ngomba gutarama hano turi kumwe, kubera ko nyine twari twaganira ukuntu naye mbaherutse kera. Amen. Ndavuga ngo uko bigenda kose ndahaba. Amen. Imana ishimwe. Rero yanemere, nasabye permission, abo twabanye baranyemerera, barabyumva, ndavuga ngo mukomeze nanjye ndataramira. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Ndagushimiye cyane ku cyizere mwatugiriye n'urukundo, turi bato mukadutumira kugira ngo tuze hano kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana ibaheze umugisha. Muri waduhaye impano ikomeye. Amen. Rero twonja ukanjana mu kabari, ukansengerera, ukampeza inzoga, fanta, ukampeza mata, ukampeza iki. Ibi ngibi birahenze cyane.
kubona umuntu ukwemvita kugira ngo uje kuganira ijambo ry'Imana utarame, abaguhesheje umugisha. Yesu ashimwe. Imana guheza umugisha. Ndabashimye kandi Samuel Serevera na mwarimu n'abandi bose, nabonye ukuntu ke yanyu, nabonye ukuntu mwatwiyegereje, mwarimu dukumbereko, ariko birashaka ko mudukunda. Yesu ashimwe. Kuko nabonye buriya ntawuzumenya, je narizi ko mbakunda, ariko mbonye nawe mudukunda. Nabibonye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Imana ibaho umugisha ko turabakunda nawe mukadukunda. Ikindi reka nshimire Imana kuri bene data. Bene data mvuye Kasarani, Madame Berthe na Mukisa ni inshuti zanje cyane kandi bakunda gusenga. Twaravuganye mbabwira ko tuza hano, baravuga ngo barashakisha uko bushoboka kose nabo dutaramane kubera ko bakunda. Yesu ashimwe. Bitanze bavuye kure. Berthe, Madame Berthe na Mukiza, Imana baheze umugisha mwinshi. Imana baheze umugisha. Mwakoze cyane kandi muravuga ubutumwa beza. Dushimiye Alexis Kirayi, inshuti yaje cyane bikomeye. Kandi mukundira ko atagira ubute kandi atagira uburyarya. Yesu yigeze kubwira Nataniyeli ngo mbonye umuyahudi, mbonye un juif ngo utagira uburyarya. Yesu ashimwe. Ntagira uburyarya, ibintu by'Imana ndiyo yiwe ni ndiyo. Kandi aho umubwire hose azanitaba. Imana gweze umugisha. Imana gweze umugisha mwinshi. Yesu ashimwe. Noneho ngiye kubwira ijambo ritoya, ariko nta jambo ry'Imana rito rihava. Niryo kubaramutsa kugira ngo dutarame. Amen. Mwambaye iminota hafi nka 20. Ndasaye nkaho maze 10. Ariko ndababwira gusa gatoya hejuru y'uyu Musamariyakazi. Turavuga hejuru ya Yohana n'ibice bine. Yohana ni kimwe na Luka, ni kimwe na Matayo, ni kimwe na Marko. Abangaba bazabita ngo nabavuga butumwa bisezerano risha, ariko kandi ba bonne nouvelle. Bonne nouvelle ni inkuru nziza. Inkuru nziza ni amakuru mashasha yarabaye muri Isirayeli. Yesu ashimwe. Mukijanya muri ico kinyagihumbi, muri ico kinyejana, kubera ko hari havutse umukiza. Kandi Yesu aravuka, yari hanuwe, arazuka, arapfa, aradufira, arazuka. Hanyuma abangaba baba les témoins. Imana ishimwe. Baba izabona, baba abantu bavuga amakuru y'ukuri inoka y'ibintu bahagazeho, y'ibintu babonye. Yesu ashimwe. Hari igihe umuntu akubwira amakuru ukumva karayacuranura, akavuga amakuru y'imbarirano, rimwe na rimwe akavuga ibyo atazi. Ariko abangaba Yesu ashimwe, barabigishwa ba Yesu, babana na Yesu, arabatereninga, abigishiza ubwami. Yesu ashimwe. Ababwira amahame y'ubwami, babana nawe. Yesu akora ibitangaza kandi yari yarahanuwe, hanyuma avuka mu kinyejana cyabo, barabana. Yesu ashimwe. Ngo amare agera igihe apfa, by'amasezerano y'Imana yavugaga. Hanyuma kandi arazuka. Nyuma y'umuzuko bakira imbaraga ya Yerusalemu, batangira kubwiriza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Aba rero ni abatemwe de Jehova, bavuga amakuru y'ukuvuka no gufa no kuzuka kwa Yesu. Yesu ashimwe. Ndabakunda cyane, bazawuzuzanya bose. Ariko ndavuga hejuru ya Yohana. Yohana uyu ni mwanafunzi mpendwa. Yesu ashimwe. Yari umwigishwa mwiza, donc les chéris, les disciples chéris de Jésus. Donc yari umwigishwa mwiza, amen, ukundwa na Yesu, wabaga mu gituza cya Yesu. Yesu ashimwe. Tubane. Uyu Yohana muri zino ntumwa zose, muzi ko intumwa za Yesu zatotejwe zigapfa, zigira ibibazo bitandukanye, ariko uyu nguyu ni wenyine wishwe n'ubusaza. Yesu ashimwe. Yararamye acika kunkota inshuro nyinshi. Amen. Hanyuma ararama, abana na Yesu, aramukurikirana kugeza ku kanota kanyuma. Yesu ashimwe. Ariko mwanafunzi mpendwa. Uyu ni Yesu kumusaba, yakubwira nyina ngo urebe ngo Yohana, ngo urebe nyoko, ngo nawe mwana urebe nyoko. Wowe Yesu uzarebe mama, hanyuma na mama uzarebe umwana. Donc ukuvuga ngo heritage n'umurage wabigishwa. Yesu ashimwe. Uriya Yesu yabireze Yohana. Amen. Yohana rero yari intumwa idasanzwe. Ikindi, hamaze kuba persecution, hamaze kuja kuba kwica Yesu mu rufu rwagati i Golgotha, i Getsemani. Amen. Yesu amaze gupfa gacikana, intumwa nyinshi zaratatanye. Ba Petero basura ku nyanja, baja kuroba muza makuru.
Yesu ashimwe. Ariko Yohana ntigeze ahunga, yarategereje. Wa rukerera b'abagore bagiye kureba imva ya Yesu. Yesu ashimwe. Yohana ari kumwe na Petero, baje nyuma y'abagore baje kumva Yesu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Uyu Yohana rero ntasanzwe. Ijambo ry'Imana rizavuga ngo mubabyawe n'umugore. Amen. Wera mwitadiro ryakera kugeza n'ubu nta ukomeye kuruta Yohana. Yohana afite amateka adasanzwe. Yohana niwe waje guteguriza Yesu. Yohana niwe wabaye integuza ya Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Yohana niwe waje mu butayu, niwe waje kuvuga amakuru y'ububatizo, niwe waje kuranisha abafarisayo n'abasadukayo, niwe wagazaga ndavuga ngo nimutegure imitima, ngo nimutegure inzira, hanyuma ngo mwihane ibyaha byanyu. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Niwe wihanishije, niwe watanze message ya utupa cyangwa se ya repentance yo kwihana. Amen. Kandi yari integuza. Ikindi kandi cumi yari kwa Yohana parmi tous les disciples, mu bigishwa bose babayeho, niwe wenyine ubabatije Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Nukuvuga ngo ijuru ryaramwizeye, ijuru ryaramwemeye, rimuhereza ubushobozi n'ububasha bwo kubasha kurambika amaboko ikiganza cye Yesu. Uzi ko yarashatse no kwanga, ariko Yesu avuga bikore kugira ngo amasezerano asohore, izahantu bibi bisohore. Yesu ashimwe. Yohana rero ntiyarasanzwe. Yohana yari umuntu mwiza. Yohana yari intumwa ikomeye ya Yesu, yabwirije kandi ifite amateka idasanzwe. Iyo usomye ziriya nzandiko zirindwi ari amatorero arindwi ya Aziya, Sumuruna, Pergamu, ajya hose, Tiyatira n'ayandi yose, ahandi yari yaragiye bamutaye kunani mu kigo cya Patmos. Yareretswe, yerekuza amatorero arindwi, arayahanurira, aja mu mwuka, arera ku ijuru, Imana imubwira, iramuhishurira. Yesu ashimwe. Yohana rero afite amateka akomeye. Hano kuri kane. Amen. Yesu yakoze ikiganiro, akora ikiganiro n'umusamariyakazi. Hari abigishwa bari bumvise kuko Yesu arimo yigisha, kandi ngo abantu baza ku bwinshi, baza ku mubatizo, kubera kuko bari bamenye ko Yohana azabatiza, kandi ndetse bamenye ko Yesu yabatije abantu benshi b'abafarisayo b'Abayuda kurusha ba Yohana. Noneho baraza baramukurikira kugira ngo babatizwe na Yesu. Ariko ngo uwo munsi ntabwo ari wari kubatiza, ahubwo n'abigishwa bari kubatiza. Ariko abantu bumvisha amakuru, baza hariya ku Yorodani, baza bamukurikira, baje bashaka kubatizwa na Yesu. Niyo mpamvu bari baje birwanga ari benshi. Ariko uwo munsi ngo si wari wabatije. Yesu ashimwe. Ngo amare ngo yiyumvamo ko agomba guca i Samariya. Ngo ageze ahantu ku mudugudu w'Isukari, ku iriba rya Yakobo, hari ku masaha 6 y'amanywa, wahura n'uyu mudamu w'umusamariyakazi waje kuvoma. Bakorana ikiganiro kirekire. Aramubwira ngo kubera ko yarakoze urugendo rurerure, ngo yarushe, ngo apfa kwicarira ku iriba. Muri ayo masaha yicaye ku iriba, ngo umugore w'indaya w'umusamariyakazi wari uvuye mu mudugudu araza aje kuvoma, ngo ashika amusanga ku iriba. Yesu aramuganiriza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ngo amare bakorana ikiganiro, aramubwira ngo bakumazi yo kuri nuriva. Ico gihe hariho kunenana hagati ya Samari n'Abayuda, kuko Abayuda bari bafite inzu 10, Abasamari bafite inzu 10, Abayuda bafite amazu angahe? 2. Hari abaye gutandukana, bamwe basengera i Gerizim, abandi bagasengera Yerusalemu. Kandi Abayuda bumvaga yuko Yerusalemu ari ho asengerwa, ari basenga bari mukuri. Hanyuma abaririya muri Samari nabakumva ko iwabo ari bo bari mukuri. Hari amatengano hagati ya ziriya nzu 12 za Yakobo. Yesu ashimwe. Sinja mu mateka bare maru w'igihe cya Yeroboamu n'ibiki, ukuntu bacitse bakajana Ashuri, abandi bakagenda Babilo, byabaye birebire. Ariko reka tugaruka hanga. Yesu ashimwe. Inzu zari zaracitsemo, hariho gutandukana, hari amacakubiri hagati y'Abayuda n'Abasamariya. Yesu ashimwe. Ikintu cyajanye Yesu hariya kuri iriya riva, ngiye kurangiza ndababwira ibintu 3 cyangwa 4 imara ndangiza. Icyatumye Yesu yicisha Samariya kandi ariko agenda i Galile. Amen.
ntabwo ari impanuka. Yesu yabikoze ku bushake kubera ko yari afite intego na papasi yo kugira ngo amen abwiriza ubutumwa buciye ku musamariyakazi. Hanyuma umusamariyakazi namara kwakira amazi y'ubugingo muri we amen agashira inyota yagiraga irari, azabwiriza bene wabo mu mudugudu benshi baze bagarukire Kristo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Ni ukuvuga yagiye Samari abizi neza ko Yesu ni mwenyewe, ababizi byose yari azi ko ari buhure nawe, kandi target ya Yesu kwari kugira ngo abwirize uriya mudamu kubera ko yari arushe, yari afite ibindaje kubera hafi ngabine zamurangaga, kandi ibyo byaranga uriya musamariyakazi mu ndebe kubera umwanya. Yesu ashimwe. Amen. Biraranga n'ubundi toro rya kino gihe. Amen. Kandi niyo mpamvu message wundi naje hano mu mwanya ngo nta mpamvu ijambo nzire kuza nta mpamvu yaryo. Yego. Yesu ashimwe. Amen. Hanyuma aragenda akoje sinja mu discours ndende kubera umwanya baganiriye n'uriya mudamu. Ikiganiro cyane uko cyagaragaye nuko uriya musamariyakazi d'emblée ntiyamenye uwo baganira. Siko bimeze mwikubitiro bakiganira mu ikibazo cya mbere n'uburyo yashubije, yamushubije agasuzuguro kenshi kandi asa n'umugabo mu mutima atazi n'umubajije ikibazo. Yesu ashimwe. Bati se ni gute usaba amazi wowe uri umuyuda kandi naje nkaba ndi umusamariyakazi, kandi ukabuzi kuko twebwe ni wanyu tutavuga rumwe? Birashoboka gute ko wowe umuyuda ushaka kunsaba nje w'umusamariya ngo nguheze amazi? Sasa icya kabiri, aya mazi unsaba ni amazi ya sogokuru Yakobo, kandi uyu Yakobo iri ni iriba yacukuye, aricukura umwana we Yosefu, kandi basogokuruzana ba data n'abandi bose amazi yari no riba niyo batunze niyo banyoye n'amatungo yabo. None ni gute wawe usakura ingande kugira ngo umbaze usabe aya mazi? Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hanyuma Yesu hari n'ibyo ngo ni mupole Yesu ni mupole gahuka bankwaguruka Yesu ni mupole ni mupole Bwana Yesu ni mupole ni mupole Yesu ni mupole. Yesu ashimwe. Amen. Kono va mutawe ngaho banka bagatera na courage bishoboka courage yetu ni mupole Yesu ni mupole Hallelujah. Yesu ni mupole Bwana Yesu ni mupole Yesu Bwana Yesu ni mupole Bwana Yesu ni
Bwana Yesu ni mpole. Ni mpole. Ni mpole. Bwana Yesu ni mpole. Ni mpole. Ni mpole. Yesu. Bwana Yesu ni mpole. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Sasa arafata ndumvise pardon kiragize kiriranduye kirankoze. Amen. Amen. kandi iyo gitibutse c'est tout. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Oh, hallelujah. Yesu ashimwe. Hallelujah. Ni mpole. Mpole ni mpole. Yesu ni mpole. Ni mpole. Ni mpole. Ni mpole. Yesu. Bwana Yesu ni mpole. Ni mpole. Ni mpole. Ni mpole, ni mpole. Bwana Yesu ni mpole. Ni mpole. Ni mpole. Ni mpole. Ni mpole. Bwana Yesu ni mpole. Ni mpole. Ni mpole. Ni mpole. Bwana Yesu ni mpole. Yesu ashimwe. Utambuke ndaragisha. Mwarare hano. Nzabwiriza ubutafite umwanya. Wa mugore we. Jewe gusabza amazi. Ya y'umugizi wawe Yakobo. Wasokuru wawe. Ariko iyo wari umenye ugusabye amazi uwari we. Yesu ashimwe. Ukamenya n'impano imurimo. Ntiwatindiganije kumuha amazi kubera yuko umwera kuri aya mazi ya sokuru wawe basokuruza barayanyoye ariko bapfira mu butayu. Ariko jewe Yesu ashimwe amazi mfite n'amazi mvugingo uyanyoye. Amen. Aya mazi aja mu bugingo. Amen. Agahinduka isoko. Amen. Kandi isoko ridudubiza iteka. Amen. Ritadubiza ihinga cyangwa cyumweru cyangwa umusuma. Ahubwo ridubiza iteka ryose. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Ndangiza. Mwumve kano kantu. Munihangane ndangize. Amen. Umva. Reka mbabwire ibintu bine byagaragaza kuri mudamu. Nimara mbabwire biaperike mu kanisa. Nimara turangize turirimbe biradutanga umwanya. Yesu ashimwe. Amen. Uyu mudamu Musamariya ikintu cya mbere cyamurangaga n'amacakubiri. Yari afite amacakubiri karakterisitike ziwe muranga yarabona amacakubiri n'ivangura. Kuko yavanguraga abayuda akabatandukanya n'iki
na bene wabo b'abasamariya. Icya kabiri, Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Turi kumwe ko musa tuko pamoja. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Icya kabiri cyarangaga uriya mudamu, yarangwaga n'inyota y'ubusambanyi, kuko nta mwanya twabonye, ariko ibiganiro baganiriye na Yesu bizagaragara ko yari afite abagabo benshi, kandi yagaze agenda yambura abandi abagabo agatwara abagabo abandi bagore. Murumva? Donc yari umunyengeso, yari umujura watwaraga abagabo b'abandi. Donc yari umunyerari. Icya gatatu ndangiza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Icya gatatu nuko uyu mugore yari indushe, kuko yari arushe. Kikwereka ko yari arushe, amen, nuko yahuye na Yesu saa sita. Saa amasaha ubundi yo kuvoma, ni amasaha yo kwicara n'abagabo babo bakabatekera kuri table, bagasangira batuje. Sinzi akabazo mwagizaho. Yesu ashimwe, amen. Saa sita yari amasaha ubundi yo kuvoma. Ni ukuvuga yuko Yesu ashimwe yari indushi, yatinya kugenda ku masaha asanzwe, kubera ko abagore bo mu muhana bagaze bamuvugiriza induru, kubera yuko yari yabambuye abagabo babo. Noneho ashakisha amasaha ashobora kugenda yihishe abandi badahari, akabona kuvoma kuko amazi yari rusange. Navuze kubera wenda imvura yaguye sinzi, ariko bakurikire. Yesu ashimwe. Ko muranumva? Yesu ashimwe. Jambo ry'Imana rirarema. Jambo ry'Imana rirarema. Ntabwo ubwibeshe ivuze irabikora. Rurema n'inzozi. Ntabwo ubwibeshe ivuze irabikora. Rurema n'inzozi nanjye ijambo rye rirarema. Jambo ry'Imana rirarema. Ntabwo ivuze irabikora. Rurema n'inzozi nanjye ijambo rye rirarema. Yesu ashimwe. Ashaka ko batuza. Ndangiza. Icya kane, yari umunyerungu, yari afite urungu. Amen, amen. Ndimo ndavugana n'abantu b'abanyetorero, amen, bafite karakterisitike cyangwa se imiterere n'imikorere imeze neza nk'iya Samariya, imeze neza nk'uriya Musamariya. Mana tubabarire. Yesu ashimwe. Icyo bikoze twagize umugisha, kubera ko Yesu yari kwagenda i Galileya, ariko yicishije i Samariya. Yesu ashimwe. Kandi intego yiwe ni ukugira ngo ahure n'Umusamariya. Yesu ashimwe. Amen. Icya kabiri, turi mu butayu, hari inyota nyinshi n'irari ryinshi, hari icyaka cyinshi, hari ibibazo bitandukanye. Amen. Amen. Ariko amasoko yose twanywereyeho ni amasoko azakama, ni amasoko atadudubiza, ariko isoko ridubiza ubugingo bw'iteka ni Kristo umwana w'Imana. Amen. Yesu ashimwe. Hallelujah. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. En fait nahise ninjira mu isomo, ariko topic nashaka kubabwira kwari ko gufukura iriba
mbese nicyo cyigisho gupfukurira iriba. Amen. Iriba ritari rya Yakobo noneho ripfukuriye muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe. Kuko iryo riba ntabwo rizakama, ni isoko idakama. Amen. Amen. Ni isoko itazikama, ntigira iki, nta kalamite, ntiyabaho ubutayu, ntiyabaho desert. Yesu ashimwe. Kandi rihora ritemba imigezi y'ubugingo. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Hallelujah. Muri kino gitaramo uyu mugoroba. Amen. Yesu adusingirize dufukure iriba. Amen. 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 Ntitwubake monima, ntitwubake ikintu kinini cyane ariko tudashobora kugambamo, ahubwo ducukure iriba ritanga ubuzima, kuko iriba ririmo ubuzima, amazi n'ubuzima. Yesu ashimwe. Amen. Kandi ubugingo ni Yesu. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Hari ibintu bitatu ndangiza. Hari gucukura iriba. Amen. Hakaba no kurinda iriba, kuko ushobora kuricukura ariko utaririnda rigatobwa. Nose twaraga inka twese, iyo abantu bagada bashora inka za mbere zikakanyaga mu isoko, izanyuma zizagaza zija gufata amazi zikaza muri zuru, kuko izindi zamaze gutera mu bucafu. Amen. Ducukura iriba. Amen. Kandi iryo riba turirinde, ubwo turinde adui, turirinde umwazi. Yesu ashimwe. Ikindi cya gatatu turivomere, kuko ushobora kuricukura ukanaririnda. Amen. Ariko utakomeza kurivomera amazi rigakama. Murumvise? Ducukura iriba muri Yesu Kristo, turinde iryo riba kandi turivomere. Imana baheze umugisha. Amen. Amen. Hallelujah. Noneho data aka kari mwenye twari tuzigara kiminota nk'itatu sibyo? Jambo ry'Imana rirarema, Tangarumu tungwibeshe, ivuze irabikora, rurema niryo zina rye, ijambo rye rirarema, jambo ry'Imana rirarema. Ntabwo ari umuntu wibeshe, ivuze irabikora, rurema niryo zina rye, ijambo rye rirarema, jambo ry'Imana rirarema. Ntabwo ari umuntu wibeshe, ivuze irabikora, rurema niryo zina rye, ijambo rye rirarema, jambo ry'Imana rirarema.
sasa kubera umwanya reka ngarukira njyewe afata ubwiriza. Amen. Ariko turaje kubona umwanya wo gutarama, siko bimeze, turaje no kuririmba dusabira n'ibyifuzo. Sasa kubera kwishima no kubona ukuntu mwateye imbere kandi mwakoze akazi neza, naje muri plani yanyu y'itorero rikuru. Amen. Sinzi uko muzasharinga imishinga yanyu, ariko naje nzashaka $100 nzasabira.